German of khawvel na sa office to ver atang German sergeant pakhat chuan ron kirle ngai to lo tura ram ngolam pana Juda mi tam tak chaka an phurlu thin na chu a hmuni tina sipai tam tak chuan an hmulo dera Anton Schmid heroin a thei velo thil ropui le huaisen tak ati phah chu thil awang chuan thar che chuan ama po chu anti lum pha ani Anton Schmid a hi January ni kwa sangkha zako a Vienna Austria apianga working class family a Salien ania electrician ni in anha thole ani tin hun man dan po naran ve tak mi big ti na tur nei lo ani Steffi ti nen chuan anin neya fanu greta tia ko chu an nei boka Anton na hi an thenom khoveng te pon pafel onem taklerin tlak tia an soi thin ani politics lama tui lowa Indopui na innam hnoi tumna anei shan pa lo achung ko en kola nun ha dam le olsam tak man chu adu ber ani Europa Indopui panina achu tak tak nu khan Anton na pomi pa ani na angin aramtan kawin om ve a sangkha zakwa somli pakhata kumsomli pakhat mi ani in veumak a thun ania Vienna atanga hatak Poland le Belarus da ani masaphota oga sangkha zakwa somli pakhata Vilnius Lithuania son ani le a he kho hi German ten anop thar ani Fel Commandant 814 officer thokturin an ruata anha hi in kana lak atanga mun him tak ani anha ber po logistics lamania German lir theite chu tlaneng theitura enkol ani tin heilawa German Sipai an unit atanga tlasangta te hauzon muwa anom na ngeya kirtir le te ani bawk administrative na ania thupe komsa zom tok ani maya nangai sanom tak ti turan shan lo Anton Schmid tan chon he na hi nungdama achung te mule theina tura ta na thaber ania ma se he ko athil mule she tur te ero chuan aril ru ngai lo thil te turin asiam don thung si ani Antonan Vilna sa thlen mayan German Sipai ten anop na po ange thato viewa Judami singruk chongche na khopui ania heng Judami te hi an manin an ko khoma khosir mun chelai bergeto an khung khoma uluk-taka venan niya an mabak po atim hle Schmid chuan office a German Sipai an unit atanga baw azon mu de chu zona azo thina heng sipai te hi combat fatigue anti chaw ngoi ngoi na rilru bona sang sang nei te an ninuk thina adu chong court martial ti hlum turin apethei ma se sipai an ni main mihring ve thawan ni awangin hetiang hremna an pumpel theina ne report dang a siam sak thina paril ru thatak ani ji alang chiang hle ani office pona chon torna shom ne rapthlak tak chu athleng chho ve mek boka September sangkha zakwa somli pakhata Judami sangthum jali don chu ko khom an nia Ponori forest a shroilu an ni nuwa thlan le zau taka phumbo ne tura suat an ni office atang Anton Schmid chon Judami te an ko khom na mun le chaka an du lo chung nor lu an ni na te chung ko chanchin an ni na te chu a moveka an chunga thil thleng poram ngo atanga silai pokri atang chuan enge ani ti po ashria achan chu German Sipai ta bak lo chu alo kir to ngai lo ani he thil shele mu hi a haidari na selo der theilowa a mihring puida tor na chu en lem har sa ati ani arilu asiam fela chanchu an thei phot chuan hoisan tumna anei lo Judami tam tak dam chuna tur chu a in tran chhota len ropui tak tia soi tur nein bulatan lowa chanchhuadan operation bon takti tur po anei chuang lo abulin tran na chu mi pakhat ne na anin ton na atangin ani atan pui ma sak ber chu mek salinger police le Juda thapol German le police tong thiam tak ania salinger hi Schmid a hi aron pan masa an khawvel rapthlak tak kara mi pa ngai an har sana te ngai thlak sak thei tur mi ni angin a hmu te po ani ma na le Schmid a chuan lo manin German Sipai te apethei ma se ama nunna atan po lo om tak thuthluk na chu alo siama veumak Sipai thi to max hapar ta paybook chu alo pe a ti chuan salinger chuan private hapar ni na lem chu chalin Schmid office a typist na athok chawa achan chu pani na chu kumsom ni pathum mi Lithuanian nu Luisa MIT site ani ni kha chu an ko khom line atlan chia ma se geto akir le main curfew ani mana man ani vai chon ti hlum ngal thei ani laule thabar taka biruk line Schmid a chu a mu fu hlo maya ti thei dang nei to lawa ain she na tanpui na avadil top maya heta hian Schmid chu na kalsan theya a report theya ati hlum thei bawk
chu ai a apartment lama a hruaya ta chuan a thuk ruwa anu a office a chuan a thaw tir ve le ta a luisa hian tong sang sang alo thiam mei baka stenography po alo thiam hle mai a office a po tangkai hle a anu work permit a pe a he permit hian thina lak atang aveng himani ami chanchu ma sak khawa tang Schmid chu hero ni tuma chetla ani lowa anena lunga le ti theidang nei to lo tanpui mamo ngoi ngoi te chu en san theilo zo kani mihring ve tho ani a mihring puida torna a mu kan theilowa bul atan to achu topsan atum heklo veumak policy anram op ami te na thoka chhor tur ti an ni na a Schmid office po chu thing zaina le furniture luite siam that na mun tura ti zobel ania Lithuanian thok du an tlema wangin he workshop a hian Juda mi tam tak chorin an oma Juda mi te kha ti luina na thotir an ni thin na a tinga Juda mi te a chorna po hi rin hal thanpa ani lowa military operation pa ngaya ngai ani ma se Schmid a thil ti ero adang lam na chu a thil kalpui da na ani work permit te na huam theiza chu a hno khat veka a hnoya thokte en kol tha in hlo ape boka German system in a phallo thil ani permit in a huam pha to lo te chu documents le ma siam sakin a pe a Max Salinger ati sakang tho khan ani an tamber line Schmid an hnuaya hian Judami za somnga lai mei chu an thoka an ha thona munin amamo chin aya tam fe ani ma se October sanga zakwa somli pakhata har sena dangaron chuaga German thu nei tu te chon work permit tamjok an cancel tur thu chu an chua Schmid office po work permit som panga che pek an ta thut maya heng work permit te hian an nei tu te le an chung ko tlem te te che a huam te la permit som panga chon mi som ruk chau a hum him to a mi som ko dang lo om te ero chu an him ve to lo leave from dead papers tia an soi permit hi thina ko tlanga an din lo na tura ta an nei that ber ania atel lo chu an ma ba chu an tha chiang hlom hle Judami som ko ve hima nei to lo te chuan Schmid chu tanpui le turin an ron pana Vilnius atanga kholovak lo lida kho belarus a chuan an din huna thatjok an be se awangin in phur chhuatir turin an dila Schmid atan po thil ho om le risky tak ania phalna mu mal tak nei lawa lir theya khal chhu chuan man thei ani lai rem alo ti saka official thila chhuak anga in soin dot a soi angai don ti na ni ti chon voi eng emoza chu heng Judami te hi traka phorin lida kho andu theina turin a hruai chuaka na thok in dei lo na awanga hundanga da turang ten a in soya chonlam fasha tak ania ma se paperwork fel thap ania ana kentel thil ani boka German Sipai ani boka he hian a thil ti chu a thei tira ponari forest a ti hlum na chu chung Judami te chon an pumpel pha ani anu Schmid hian a finna le ho tu te hena do thiam daka a soina mangin permit tamjok anei bel le a workshop pa chon Judami za pathum lai me thok anei le ta a chhanchhuak te ho testimony a chon Schmid hian an hoya thok Judami le Soviet Union sipai an man te ho chu an vai mai in mihring tak le za takin en kolvek ni in an soya lo thapa ngai tak apeya ti du da ni na tur lak atang aveng hima tanina ti hlum tura an khung chhanchhuak po anei nual ni an soi bok ani ma se Schmid an chhanchhuak na na a tho na hi hemia chau hian a zo lowa aya thuk zo kalo omani November sanga zakwa somli pakhata Juda helpol zingami Herman Edler le nupui anita te chon Schmid a tanpui na mamo in aron bel velea Herman hi Bratislava mi ni in aruka German dole tu pol te chet lak na a innam hna thuk tak nei ania an nu pa hian hun him biru ga tur chu an mamo ani Vilnius Schmid apartment a chuan an cheng ve a nihna lem an neina turin identity paper a siam saka abula hian November atangin January sangkha zakwa somli pani Schmid aman ani thleng ma chu an cheng ani Herman Edler John Vilna Ghetto Resistance Pol omtenen Schmid a chu ein hmel hriat tira Mordecai Tenenbaum Chaiga Grossman le resistance ho tu langsar tak tak lani tur te chu a hmel hriat chawa Schmid apartment chu Juda ho tanpui du tu te nen meeting an ne ruk na huna a chuaka he meeting a hian an hmalak dan tur sang sang te an rel thina ti hlum tum tu khawvel la ka tanga dam chu dan tur kong an zong thina ni
Sangkha zakwa somli pakhat New Year's Eve meeting an nei laim Mordecai Smith chu Vilna Zionist Organization honorary member ni na alhan nge anrin zele achunga anlom zelan tirna ani tin Schmid Edler Lieutenant Baum te hian Juda mi tam theyang ber chhanchhuak dan tur da chu an rela Schmid a workshop a Juda mi zale pathum a chor permit le document lem nei te chu himma se Juda mi tam jok puina turat an chuan a thei chin a tlem hlea resistance chuan thil hriat an neya Vilna khua chu a hma zong ai na hlo oma Ponari forest a in tha na chu a jing tol tola geto a Juda mi te po chu an tlem chak hle ani kho pathum lida grodno le bialystok te chu Vilnas ai him jok turin an hria heng khuwa te hian hathok tur anin deilona awanga Juda mi te son an ngai ti chuan lamin Schmid chuan Juda mi mi pa meichia no pangti te le anhoya thok ho te anhena biruna ron zong te resistance a win thon chuangai zolbi kan ti te chu aphur chuak thina trip eng emozat an kalanga ya achangin Schmid a howin ania achangin official thila midang tir angte chuan ani hloma a chuan lampo fa sha tak tathok tur in deilona awanga inson chhuana ti vel chu alani tiang in thon chhuana le anhoya thok ho te le resistance nen tang rola an beina nen avain Schmid a hian Juda mi zani somnga atanga za thum bor vela chan him anga soi ania chiana ka soi theini lo ma se dam so the testimony le historical records an chut danani hil lo tak ania man an ni ve chon ti hlum hal vek thei an ni boka ma se mitam takin an nunna hlutak chu an hum him thei phana ani ta zo resistance member zinga Schmid a hmel hret tlangwal no pangtak aba kofner chon indo zo nu Anton Schmid a thil hrit mangin Nazi war criminal Adolf Eichmann chu trial a thimlo a chan theina tur thu apuang chuaka Schmid khan ui pakhat Eichmann ti oma tilai huna thil thlen dan tu rom han tu berani ti alo hril chu a soi chuaka tin kofner hian war taka a soi le dang chu Schmid a khan tanpui na kha ama du thu wang rengin atia lomane mothil ti le saktura phuna pakhat ma anei ngai lowa engma an laga tang dila nei ngai hek lowa a mihring puite suat an ni lai engma tilawa om kha a thelo wang zok ani ti in a soibok Anton a hian ari sanje a hre chianga document a siam chopte passenger a thuru te le bumna a kalpuina zong te hian manchu ani hun ala siam theidon ti po a hria ara gme omna chon in ngai domna anei lowa Juda mi puina chu thina ani January sangkha zakwa somli pahnia Schmid a thil ti chin sang te chu rin hlel an kai to hle maya travel permits tamlu tukte chan omlawa alo bo le wangwang thin te le an mi man te chunga langsar taka that a chuana thin te awang chuan chui ani tange nge ya ti chuan a thil ti te chu man chuani im gestapo te chuan an mana do pania evidence po thanem tak an nia Juda mi te a chhana documents lem asiama a ina helpol te a thlentir ti te le thupe ka zom lo na tam tak te an ni hloma Schmid chuan engma chu a phaboi lowa a tivek ani ti chu a pom thlap court martial an neina po a thil ti te chu a thi chan soin mi poisoi lo tam tak an thi lai engma tilawa oma thei lo thu te a mihring na pon hre lo dar ti ra thei lo ani ti te chu a soya ngai dam adi lowa anun na zo sak turin ati hek lo tin ami chan chole pui to te ho tu ma a phat san lowa an hming emo khonge ada ti po engma a soi chuak du lo ti chon April ni som pathum sangkha zakwa somli pahnia Vilnius Lithuania Anton Schmid chu firing squad in ang kap hluma kum somli pahni mi ni na boral ta ani nupui le a fanu hna lekha aton hun bera chuan achunga thil thleng tur chu apom thu le tha ati danangin ma alamei ani ti te chu aziaka a thi nei na chu ta ril runat na a thlen tur chu a in chhir na ber ani a ngai dam te po adila pachang le chhel da ka lo om turin a cha a amanga ije a hril tel bok Steffi le Greta ten a chanchin an hriat chuan an lung chin an ril ru po an a hle a ma se heti hun la German Sipai an ram phat san tu chung ko ani na chu an chunga atla ka wangin kumtam tak chu engma soi chu lawin anum pha ani Indo a zo nuin khawvel in Holocaust chungchang chu kumte an liam zel hnuwa chuan a hre chho tana in pong thana rapthlak tak le Juda mi makta duai ruk chuang ti hlum an ni na te chu rapthlak ati ngei mai
he hun shom tak paltlanga dam chho de chu lo pen chuakin an chanchin le thil ton sang sang de chu an pong chuaka chung jinga chon Schmid a chanchin po chu atela Max Salinger Loisa MIT Shade Herman le Anita Edler aba kof nar tekha an la dam veka tin an ni lo po a chanchhuak tam tak dam an la om Sergeant Pakhat engkim chan homa puitu chanchin chu aron soi chuaka ti chuan kumsang kha zakwa somruk palia athi atanga kumsom ni pahni zet aliam hnu in yat vasem chon Anton Schmid chu righteous among the nation zinga atela anupui mai thai stefi chu Jerusalem a zinin he an choi moina hun hi aman puya an pa shed rang nan garden of righteous a thinga phuna Anton Schmid hi Austria German mi he choi moina dong ma saber ania hmelma sipai le ngalin tiang choi moina adong thei hi engang mi nge ani asoi chiang hle ani Simon Wiesenthal ahun pumdo to Nazi war criminal ta shrem an ni theina na mang tu chuan Anton Schmid ta chu saint ang mei ani ti in asoi hial ani Australia ma ero a chanchin hen pum a hlo muang hle a kum eng emoza chung chu in hnial na po asiam renga German Sipai thupek zom lowa hmelma tanpui ti te ania ma se huna liamang zelin indoril runat na le torna te chu aniam ve zela Austria pon Anton Schmid a thil ti ropui tak chu apom ve ta kot thler pakhat chu aming putti rani a memorial te hial an siam boka kumrei tak hnu a pinaram ngei pon a choi moi ve ta ani Holocaust dam chu khawle history and Anton Schmid a chanchin an soin an ngai sagin an chuang thei hle third rate cha sipai ani na angin soi ani ngai lowa ma se mihring pakhat sualna le thatna inkara ding mihring ni na thlang jok tin an soi thin ani Anton Schmid a chu mi za thum chon nunna a chanchuaka amma awangin khawvela pe nga lo tur tam tak an pian pha German Sipai pakhat in a office tu ver atanga athil mule shet a haider theilo na atanga in tranvek ani khawvel mero puilang sar berber te jinga soitel ni thin lo ma se a chanchin ero in mero puile huaisen ani zia a pholang chiang hle thung ani